Kaseng Voice of the People Party kalayo ia kejingjob Baroh Tylli ki Jaka ha ka West KHASI Hills District berkentup ya ke Nongston karamrai jerngam bat ke mau shenrut. Nongston kaseng VPP kalayo arpwe hajar kendai spa pravsau vote ha ke balatam dak khatsan hajar san spa live vote persya ia kaseng Kongres ke balayo tang kendai hajar sau spa live kendai vote kat ba kaseng NPP kalayo nriu hajar spa kendai live vote bat kaseng UDP nriu spa arpau vote. Uba lakon kemasan spak sab kendai vote, uba Peter Chalam spak kat vote, bat kenota spak kendai punyau Tylli. Kinong kersan juga seng VPP kele syat kemen lo ke jingjob Dr. Ricky AJ Singkon hajan ke NRL Petrol Pom hanong stony. Ha Southwest KHASI Hills ke seng VPP kele ai kublai kinong kersan na mau kerwat bat Ranikor constituency halo ke jing kersan ya ke seng ha kene ke election Lok Sabha.